Hallelujah. Mau Jenny Soran Mau Ramon Mason Sawasotik Sang Utah Asawat Klokir Euni Soran Amen. Below that to share Poeki Atatan Bonal Apel Sutran Zone I share na I time Iowa and so what and what on the tell time maybe we what the go nan churches when no isu o walu kasampalan jamateka watak or learns and the school sang Maurin Gideon elelan so men Israel Kaivain sabay kong God and some sabay kong God kauno mo itong aral mo ka. Men mo ka midnight o Israel way ka kapkapel karani Israel ren wong Israel ren katek chow wong Israel kalitu Israel la aral wan sa pakan tuwecharakin lamay isang Israel. Okay, so rock nan por nan pukin pon nana weki lamay yin Israel mo ka me Rawiye tutu wong nan iraira nan soko so evran mana kapat ya Gideon niya wiye rokroka pilwi wiya atatok atulong ang kono ng parong nan iratigitik isakriyaw ratigitik isakriyaw churches wano ratigitik isakriyaw kamkakwatak mo dombe Nuwayo ko saya, mighty hero, the Lord is with you. Okay, ko saya, may kanta mighty to it. Olang God komat. Katawa ko yung rokachon lang agar keme. Komat, kao no ye yang komi. Okay, so I point me wato asa. Seriang kot kayo seriang kot kayo niyang upsapal ngoy upsapal okay bakchakan nasa puwek okay bakchakan puang okay bakchak lang tatawag na munchitikan me makapuno to chow nagaya po sa chow kitala iskitchail Rehn Koht Israel men Israel kumunyo ngoy bakchay upsapal cha men Israel and nan mweyet nan tiyet so okay bakchay kaklelan songa Ajagat lelang puegi ajai le munji di jal mimi ikingalap kakelagay jal mimi janay sampa jai sekle nalang petol nalang peren nalang nayaw nalang song koros namao okay anan sambawa to corrupted nan sambawa Satan mimi silly Satan mi to tongi aramas aramas koros me sapsape kong kuprong God Satan mi to tongan right So tame and Gideon kasabi mo sa, Sir, Gideon replied, if the Lord is with us, why has all this happened to us? Okay, miya pakchakan bitbit tang kisanga. Melil yu kauno yeyang yayap. Minanay kapal. Melil yu kauno ekarong niya kami uya. Kapso dyan ay muni, para masap kailong kaniya, ayap tirin lilang sa likapan. Okay? Cebang kila ko pura chayin, rachigachuk, ewa, nan churches wano Israelites did evil in the Lord's sight. Israel Syrian God, Israel sapalmang God, yet rakatiwo. Red tip mong kauno. So the Lord handed them over. Okay, so kauno tacho mo itang. Ben Midianites ka for 7 years. Kalo kay Rehn. Okay? And so na chakin lelang ka pa jiramen tuwecha mana ka pa. Pweki ya kaman tuwecha kachal me aramas cheka lak ikitiki kauno. Meliliyo miya kota sangka puyo yawe. Email ya, check manokela and check out the wardrobe, song kakao yawi, check out Tiwo, check settlement, whatever, testament, Bekia Masan and God, so in Kapala comporta.
yet check matanje kabobon ke kauno. Okay, aye uye wat news FSM forum tuan corona na pin attack selimen Bombay kan amo ekischa. Up yet turun kosaya turun bunga turun punota mengata mangking kecil memia Koht or Rehn cai bepunsa sa Koht cai pen rutong kecil kawan sapul mangkot koros napan mone ke kaunon naral naur cacan rapang corona taras cukan mera irapan utial kalangan o manamanan Koht akarus ya bepunsa sa Koht kawan abda camuitan sampu kaktelen lel just minantuan Kakehlepomw ke Koht uya saman beda apa pue saya nelel yu Koht ye yang kecil songka uya yang kecil mereka saya a common wati akala puya Rehn kecil sabul manggo taramas bepunsa sa Koht mamorin kotiwo Manorin menanti bepunsa sa kalangan ng Koht kapanso me atay mo yung so besang kauno tebe bepunsa sa Koht taken hit taken lelang megot patelem jogata mamia Koht mi mengkongongwe kumai kuan korusya dan Bombay kan makat Bombay Yermen wawala pun government wawala pun mongoso wawala pun triak kamu yung ngoiban mela Murina tamela jabang porlang kauno. Lagi macam bepunsa sa Koht, magijat advertise o Koht men antawan kauno, atay sinwini kan, atay sinakamay kan, sinsaratil kan, misalnya kalangan la Koht, cay koras pan mela, cay pan umong kauno, cay pasakangongi. Lagi pun macay laktik pun sampawat, kita uya ke kauno cay wasan rock. Ayun dia soja megot pangkawi kecayla soja megot pangkawi kecayla karena kau ngai kecayl chon sarawi kau ngai kecayl chon som poson cai poson wat more me Jesus kaunda ngen saraw kat lale so ban mia mana kauna sama cekin lelong megot okay mana kapau yerok uya tatako yerok masepek why munchichi kan kauno muitong erangkol kolo kay Rehn chulong ko parang katananki a mighty hero okay the Lord is with you kauno yeyangu kareta kauno yeyang kumay may lakan me kat Bombay salutar puekit rongan coronan okay kasi yayar na testimony totra sotra manamanan corona aban mia manaman ng corona Rehn kan me punsa sa Koht aban mia manaman ng corona Rehn kan me monarchy ko me okay mask ade vaccine ade of course komban mela okay kichaban mela mask sa kamor kichala mor sojuk vaccine sa kamor kichala sa mor sojuk injang krais kelep karena may sai kaleti ay mor sojuk ayam beluya kita masa betul vaksin soto tolur kata ba palora jaga ban angla sarti olusang wingkot tama kayo kasampal the Korean Jesus moitan Jesus and counter na naur kumakam papat ta kambil mela nalang sapul moment amen so tola na lesson na tama tula ko confirm ang kitiyan kano yeyang sasama ng kawal tiyang ko yorokuro kaman sabi kano yeyang sabihin mong katamangkin kachayl kano yeyang kachayl Syrian Israel kachayl Pilipil through blood of Jesus na siya sa trip sa pal kano siya yeyang kachayl na siya sa trip sa pal so siya ko poropor okay siya uwiya siya maurin Syrian liki so mimin kakelakay kichay kom na pilpim wata ka momom kitiya na romer wait kau na yang ya akapal ka yawi mimin mga tamangkin kichay kau na yang kichay kau na sutroka likit maliyay kichay la kapnan kapala kan uyaw kau na mangkasalitay kau na mangkasalitay kau na men sukuli kichay pechay la nala kaporapor ki
mon me karusia. Okay, so the Spirit of the Lord clothed Gideon with power. And so Gideon Chaber turn on no yung wagi a wrong encouragement, a wrong kapitian kauno through turn lang. To which I know yung turn on God, a turn on. Okay, I pa sa na chakin misilina na chaka pa ni tay to punod. Imang en sa kunuya. Kitong gachal chailan puno chojon chaila sa michel sariyang God, chailip satan. So joni chay mo na chay puno tata. Ni chay sarigang ka chiwo chay puno tata. Chay bilyan chay suma chay puno tata. Kaya mengkakela kayong chay chailin si pala irong sambawat o gilgilan nando wa chay nando. Asa met Jesus katabala warong golan kalok warak isya kan riyama. Reprodo reperen rai. Woman even the demons pilingay sa ocho kan rong good niya tatawag kumaran Christ. At Jesus masani kailangan lightning kailangan demon na pobudi daw po sa bawat. Kita may kasaya mas alarma naman ang demon apo imaramasan imaran parengi ataray la anjing nalla. Okay, so matcha papa nga tsaka punod ka na sa yang kapropor ka mata chan injing nalan sa yang an kamor sojo cha nana Jesus lekorian Jesus na chan mo ani ka mor sojo kapalakan panlelo to komyongoy ka katalela komyongoy ka pass through as chokapal kapalakan ko to pen men kakilakala chay poson kapalakan ko to pa chay na sa nga chay God is real and He is for us and He is with us. Okay, then Sarawi. As Gideon chapter encourage himself that God is with him. Then Sarawi chiyatapawe. Okay, clothe him with power. Oimata. Hallelujah. Niyom muya sariyang God. Masang corona biluyang kami. Asumakan biluyaw dana ng panene kamananat kumatata. Okay, ay dek masabuya kata. Up kommatata attack men sautan ki kapaka kaisis position yourself where ki iramen ki the power and God kapal comporta kap eu call taken call kema when the enemy comes in floods and some Satan jangatong kachani weta lapake Kauno can lift up a standard. Okay? Lapakin kahawalakan ko to utak tong kachali sama-sama al koras makawis riyan kot kauno can lupuku kata. Imang yawasa. Uya rok-rok ay masabwek. Chon lang kataman ki. You're a mighty man of God. Okay? Chaman ja isko eh. Ka mighty woman of God. Mighty man of God. Pokita. Jesus lives inside of you. Jesus lives inside of you. Power in Jesus. Nime Rehn apan rise up, apan sansalta, apan porta. Chana na masabwe kata iyap tokong isil vaccine klang ramasin samba. Men pompe kan masajik sapal. Rapanta kiyang ukmas, kiyang uk vaccine and poken kak safe. Kapan safe ta santa. Anse santa. Poutan chabelban mask, chabelban vaccine japan mela. Okay, tell safety nime Rehn Jesus. Machay sa tape sa pal. Kama sa buwekan mo. Pagjagan laptak sang nalang. Kama sa buwekan mo. So, watang corona miya. Renarmas mesro ligigod. Okay? So, the Spirit of the Lord, tiyatapawe, kelalta, rosonta, blow, poke sawi, kakelaka, aramasakan me, ititawen. Hallelujah. Ito pa ang wata kadi. Nan storya kam ka kuya wata ko. Mo na bil pan tolanan na no. And then confirm ang kauno. Melen ironge me chola nga yeyang niya. Ap mempen rongas amen. Chola nga kasayator makom yeyang niya. Ap mempen rongas ang kamoy. Makamagaraw niya tami pan wiya. Okay, so sangan quest sangan irar kaya ki di kam ka kwatak nan wano irajagan godi irajagan is ralaw di Siohwa mail kan maap chagat tayo yowat watak nang kitiyon isu
Kauno masaniyangan tuja recruit sampai. So niya recruit sampai kan bil turala. Okay, recruit bueki ematawa ima kayo clan chik. Chabio kasi lang yung wala banta tong kanya. Bueki Adson clan te at Siohwa. Kit mo kayo chik. Bueki ya main jealous ayan ang condition in storyo. Masa buek nin chapio. So bil recruit paselio turala. Okay? Wasabi men watong child. Ira chik Riao, Kauno Masani. The Lord said to Gideon, you have too many warriors with you. Kauno Masani Turla Nom Sombe. If I let you fight the Midianites, the Israelites will boast to me that they saved themselves by their own strength. Naiban mo down Derwan Mawan, Ariak may kapon mo aso gidana, my vein kana. Okay? Therefore, tell the people, whoever is timid, afraid, may leave this mountain. Okay? Wasa ka na nga sa niyang Gideon. Pwede yung may nokturala, may van mawanok may kana. Pwede yung may may van sa chok lang yalale. May van kapopon maso kime, kumail na kana, kumail. May mawan, may kana. Iban soja yan san lala. Okay, so yung kakela kay kichel. Chunta token Koht. Kichel siri solong. Chel ipsapal. Chel wiya papak kauno. Nanchiyang pula chel ligilik pong kauno. Kauno men kasalita pini. Imagarada. Igin kakela kayong kichel ka mapatabatak. Cheban sa palabatak. Cheban kapakap ki aramas sumaw. Purangkak mawala po kita. Kauno men kasalita i. Okay, cheban. Kau sewingen sawacakan rencang pokita kau naman kasaleta pini. Ma soja manaman ye yang atel patangkan chelstrano kasaleta Jesus. Okay, so look kechelang kertanan poson pechelang kasaleta kau no. Kasi therefore tell the people whoever is timid. Iba kareta pwede amal ter intayang may masapuya karos. Run market. Run go home. Okay? So 22,000 of them went home. Natawa? Sampai ka 32,000. Gideon pwede ya. Wiya pukon papakot yet. Masabwek. Ulaw recruit sili. Apniya will recruit sili. Favor of God. Aramas wrong. Sampai ka ko 32,000. Ako na masaniyang me. Renonter. Rapan mawan, rapan pupunsa sa Koht por kolokol kelapan aramas rapan. Marabil kana rapan. So jo kasalita Koht. Hindi men. Kung yung child. Ichay koros riyan Koht child ipsapal. Ikos ko siya may ipsapal. Anso makin testimony. Anso makakarongalar na kapakaba makarita yawi. Kaloko makaretawiyawi Jesus na portao sawas. Actually, taken testimony such a Jesus lana. On your conscience with, on your child deny God. Okay, Mia panene me can kapakap. To it, kapakap nerer, what Stevie means and salade. Kapakap, kapakap, hopeless, we mama ye, only resermala, rocks to tolu testimony. Testimony we. Oh, kailangan ng ko na bata para kapakapa ischanane. Kailangan ko sa iya ko na bata. Imen kailangan ko sa iya Jesus. Kailangan ng Jesus. Magi Jesus kamawiyala. Kau naman kasalita iyi. Wasa ko sa iya meman masabwek and kukulan mo. So 22,000 ramasabwek. Repeg reyeyang ramasabwek. They went home that day, leaving only 10,000. Okay, so also me 22,000 in some big masabwek. Sa masabwek niya yung opportunity sende yang mawan, right ko sa niraldip. So, samala. Okay, me 10,000 luwa po rin mawan.
10,000 luwa po rin mawan. You step up here. I'm available. Okay, I'm gonna fight. But the Lord said to Gideon, there are still too many. Kauna bil masanang Gideon me bil dinturcha. 10,000 and bil dinturcha. Bring them down to the spring. Wairal dito ni Bilo. And I will test to determine those who will go with you and those who will not. Wairal dito ni Bilo. Yan sa wibang kasalita. Isme ban yawuk mawano isme so. When Gideon took the warriors down to the water, the Lord said, divide the men. And so ulo ko dito ni Bilo, kauna masaniyang Gideonan, nekral pasang, abang kilang, kay meban, kay po Gideon, tuwa dyan lap, tuwa dyan, nimpil saan dyan ang ba, nimpil tuwa dyan mong Gideape, dadad, lik, tayo kanta. Tama, nimpilin kiti, Israel. Okay, Israel meban pilibilta. Kay po Gideon, pinawaray nantilen, nimin relax, reso jaban pilibilta. Okay, so medyo siliyakan, not siliyakan, 300. Medyo silipuki, nimpilin kiti. Okay, rakwala siya, irayus siya paray ka, nimpilin zombie, ready to fight. Arakano masani silipuki yan siya, isilipuki yan na kantatongki. Okay, magkakilakayang kachelran watch, kauno sa tiyanan, manpower. Kauno anane siya, vigilant, tayo vigilant. Come ngongi, come madigi, come ready to go. So siya may ako katkatarapay kami, come focus, come itipak way, na rom kairoy wrong assignment na ko yung kami. Okay, may mo yung so siya may ako tawiye. Ang tangabar lalete, susuko di lalete, mas puwek lang na. So, ang pukapong kukoksangir, kauno pa ang tatong kichara mas determined. Tayo determined. Because on Edir, I am so loud for Jesus. Okay? Magkaratama. Okay, kan. Paypayan, masan kan, sampar, so Siohwa. Pugita. Kaya sa dyan, kisamang karakter. Tama po yun may siliya ka na, they drink from their hands. From that lap bilo nimbil. Wasa kasaya. They use their tongue. Moin. No. Nigata. Like a dog. Ren. Moman nimbilin giti. Okay. Restrap bangit tiway masarailan nantilan pil. Apu-yapun na kape. Reme ready to go. Reme ready to go. Rakasa sang rail sang ang katrotrokan po rin. Stay focused on calling in Koht. Simi men kakela kay kichay ng parang ko na bata. So jaba keo. Ong yay be kasali kita makauno ekarong kichay. Karata kichay pata kichay kalkalo kichay may rong. Koros silupan kelay. Karo suluban sangan kelay choyo magchal menit pangki kuprang Koht. Okay, may bank sinmen kapara. Silkamon tatak. Sinmen yang acha mayro. Ay sangga anana gogolan mo. Gogowelan so. Okay? Anana gowen na neupuinin sa rawi. Magogowelan so. On kitay, we are determined. We are determined to serve the Lord. Jaban Pwede kita power in Koht po child. Kauno suto kakasiyas ngang kiti power po child at up slacking down mas kunong kuprong Koht suto ka. Arama saman mangin saraw kan tiya tabawa ekin revive ekin komatala ekin itipaklata na imala. Okay? So chili bilibil siniyay kotiyo kotlas paktang arep pirpana. Chama-chamang, God can raise up His standard. Na no rin aramas koros. No mo itang ngayon sarawian siya tapore. Ngayon saraw kahit yung challenge, goosebumps. Kahit yung itingkili challenge, I am ngayon sarawi. I am on fire. Aba miya lupo. Okay, chabang koso, sansong koros magajojo. Chabang changan sambe, makumat. Idibak. Hallelujah. So imawiyawi. Mon mao no
wa to cha manta na we no nan ngenen kidiana will say to chana we ba ko to chana confirm ni condition kan me kita po man kulang ka man melel main coach man melel okay kita condition nan siang water chapter 1 isu walu pagkantan we kita mau na storya song Kakehlepomw ke child song ni dawen Christ pues kana masani okay Midian camps rajigit tuawa tuaja mantalakap mawan panu yawi kana ya mana kapan men kana men confirm ya result dan bagi emang Kakehlepomw that night the Lord said, get up, go down to Midianites camp. Ako sa yayang ketiyan, doja lakap mawana, po nga janda, porta, kodila, po iban kiyanguk, iban kasaliyok, magaban victory, magaban poita. Okay? But if you are afraid, kono mangi mebel mas masapwektra, go to the camp with your servant Pura. Magamasapwek, awatan om latuan Pura. Okay, come yung ngoy, kasayayar, chachukin sa mga kumatyoyo. Masapwek abil mao, kauno may dang sangan irair kon kun wiyaw pachan ligikot. Okay, masaman chasang kumatyoyo wala chachukapil kapakama kumanchana na ba, pachita chadren koman. Apna kasaya. Makamasa puya ko dilanik aral kampo na mumunjitikan watanom servant Pura. Okay, come yo ngoy mia Pura nanacham no. Okay, is the one me assist the child to the source a child. I try to me picking kito encouragement as a machakan the witch, as a machakan masapuya, as a machakan pangata, as a machakan pikasal. Okay, so kalangan kiyang Koht is nom Pura magkakatipendong magkakapaparbaryan chay tipendong Koht apko mo yung chabila ramas chabila nana sa wasana ramas okay kakuyang po kakuyang best friend kakuyang ramas magkakilongtang kakuyang ramas magkatraining ta aramas me on your side wata Pura manakap me naluto pirang kulan masan tama kao naman confirmang mepit lakap. So, niyan so miracola, irajigit isak silua. Gideon creeps up just as the man was telling, and so mira waila ni kando, porlata rongata ma, ola aman oloko, ako sa kasaya oraman, or oraman ako saya, I had a dream, and in my dream a loaf of barley bread came trampling down into the Midian camp. So ola oramandar lobo ng blawayo roll dito ng kampo o turn it over or knock it flat. Okay, to ito pain radio itang itite kapakala kapakamasang. And so what is companion answer, right? Kan marong oramano resatong. Oh, you dream can only mean one thing. God has given Gideon, son of Joash, the Israelites, victory over Midian and his whole allies. Pagkaitak siya Midian of way kan mebil kapel Midian rail, iupanar rail ari, maunang Israel. Kalkalo kay Rehn, kaitak naon nga kalkalo tu Rehn, kokomati Rehn sambare resu. Okay? So, kita ni palingen, Japan mangi mania jasa sa Koht, Satan inenen wiya kalkalo tu ni jela ramas, ni songanal toto. Ni wenani kan, ni kautak sabungkan, ni kasugul sabungkan, ni kariyakan. Okay, ni palingen, kita ay panay Jonai wasa koros na sa Koht, Satan kalkalidui kitel betay sa Koht. Apning nen sarawya siya tapo child, kataman kong kitel betay sa riyang Koht child ipsapal, chay kakom matata. Chay chukak mimi dyan anewal, chay kakom matata kahit kumataw nga ramas, ap kumatata ni palingen, o kasaya ibantay ka doridi,
ibang corporato ay way Rehn Koht. Okay? Kaun Jesus niya pataki ang warong ko sanat magatkot na lang eu kapakap me masanima your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ama masani kichain me sambawat as chok nok kasampalongi chuko ka puela sap pinla mamakan tama kasampalong ka no kichay laramas maka sa ya world tama world kichay laramas kapag nilima o sangak me pul rechay kasalayang kichay medjay kasampal sang kapag koros makauno kachangkap kata karitan so koros sa mata way kichay magchay mimi pun sambawa chay more in do store pan chapel ay karapawa me apungkila kichay an gemor unsak ay tagachanan lang at pawiti sa kaludukan mga insawat kun miya yang kichay. Okay, so and so me Israel kitiani purai ra uye rokroki rongorong tamara kosaya rai lora man kauno muitong line mo iram porla to kanati rakosaya man mana ka kosaya tuan for Leo plawa sa sane tombe por roll down to chapurtila o kawela kamben men midian ka. And so what a pin rail confirmed pananampunga rail none other than God of Gideon than muidonger men Israel ka and kana lakap so chisapong and so Gideon ronger kawewe are a worship God pagkita awesome victory a worship God mona Yahweh. Diyan sa rongas kapitian Koht socha na sapwe socha aramas pilpan anane talk you out anane aral opinion pinaray matamadaw pinaray ko sa inuwang pinaray video lalaw komter mo idang and talk you out of what God determined to do through you. Okay, so imawiyawi himata purani kamben men Israelites ka shouted, get up, for the Lord has given you victory over the Midianites. Okay, himata confirm kauno mo ito kauno karela kuwi wrong tamerendindan relucer asay kuyawi. Okay, so a worship to which kakiyang God mayroong ang kalangan kakiyang God umunong ang kapeng abot kakela ka na someday ko silipukiyo. Okay, ren porta ren kolar yan sa womet yan data Psalm 23 22 Chaimiminan Churches 7:22 when the 300 Israelites blowed their rams and sa marapelt ni Rael Coronita kan the Lord caused warriors in the camp to fight against each other. Okay? Okay, rangas chugan wewe keme. The child pepe ni palingin so child can praise tamaroya repok ni Rael sawi kan ra warlang Koht ki aral kapeng aral bonasa me God in this is taking us to victory. Rael data worship ki Koht aral kapengai kauno data wiyada mumunji ko rembe sa dinang kumaral the whole camera pink mirella suara mas silipukiyo win mawano Koht lingaling lalala. Okay, but how can when I write something third way to peak aragan now no aramas silipukiyo ningka kila kay kichang and say like a norward kaporapor ki Koht imeki and more kay dek money kay dek aramas kay dek ko kochme
ko porobor ki kot menga saleta in kot menga saleta in amen sutet arama saman sutukon face kapan sarau bekate te yang child me sutuk kasong you mag child pirkin lelong me te kan sutu yang saikyan lelong taray kan bitorosan traka songgoros kauno muitong men kalaute ki child men kasaleta yi men witness the testimony para masan chonga Koht maur mapapunsa sa Koht maurang karya kakehlepomw me tuning sa amponpe ankier masapuek tesalo mia corona ompuko karyala tatokan mwintiti tatokan Satan men kay tatokan Koht karyala o amulam ke Koht anane laut anane kaporobor ki njang Christ manaman njang Christ mia manaman papan kamaurala nganoman mask untuk yomo vaccine untuk yomo tama chapan men and norla palinganeta okay makam gatun romorong ay koskosay kom saik mo itan Jesus am maur kom bilpan sikalla kom sutukanan kom maur sojuk ibanda chakapakap makamenan kom maur sojuk ijalen through Jesus ijalen lukurkian Jesus karosa sayar me Jesus kastopo kung gitala amasoto repentance kom sutuka kali kumakapan tibom tawat repentance kung kiyang Koht makamuyaramas tipan pagman kiyang Koht tibom kan akam bangkak yang alam or sojuk okay mini yang mamaur ng kuprong Koht ngayon sarawit siya tapong kisalar pang kuporopor kiyo Koht me am kuporopor ki kauno pan lautla kauno pan rilong komi kampan kakirong kapiti yang Koht nan nganoman pang kumatata okay kumatata kay te koskosaya kumaten saran lamay ap kumaten gawedi katokan chapel hallelujah so jay kapag main kaon Jesus ipartisang kami ikamelala ngoya ramaste pa naman ipakiyang kami kung kachan na kami makakiyang yatapay kami rachungang kami ay maur kung kachan ng lalay kung kachan kao niya sang met kola uya kaniyala songa naramas makum kachan kapagata puyen buya amen makum yang ya kapagap ikapakapan ipsapalen mo ikapakapan pakman kitipam menyatip makamu pukiti chukitalale machali yang just sarawyak chesa to pakman kitipakan machali puti chukitalale tipa mimi chapo chay machay pam pakman ki ulukwelong Jesus lala chay apang kisikisok ng chay ngayon saraw ang song kapwa nilong chay ngayon saraw tiyata po chay machay lak chay watak nan kitiyon uya mas masapoy ka uya rok apoy sariyan ko ti men Israel ngayon saraw tiyata po kumata ta kelalta ngayon saraw ya chay son sawas ngayon sarawi son sawas ngayon sa makapanlilong kapalang kipsapal nen saraw merewan pan kauna pan tatongki puen kakela kanan nganoman pokang wewe kita kapambuya just pan changselina ramasuko poropo ramas nas kipsapal preyancho en sarawi prekenyang rong maran Jesus apresaik angerti resaik angela para el nomio nanto token en sarawi okay
uya kapagabot for the first time, iyip sa palan. Jesus masaniyan Nicodemus, meman mesojib sa palas tsaka susukuin ko. Iyip sa palan. Okay, tun mo mo sorokin uya kakelay. Rokin tama. Iyip sa pal kakelay lang mataka kakelay sang. Purtele bugidi ti. Chalananat pakmangiti pa chaykan utrap tak kap di paling ngayon. Niya chay pakmangiti pa chaykan kung ano kasi kasarapin chay ngayon sarawi chay kapakap chay watak na chay puksarawi chay kokwertanan posan katongki masanin Koht wasawasan ngayon sarawi na sa ilakan mo. Amen. Talangan